una experiència única a Barcelona perquè et permet escoltar música de molta qualitat, en un ambient molt petitó, de molta proximitat, en un edifici preciós. Die Deutschen, die ich hier in dem Konzert getroffen habe, sind alle emotioniert von dem Klavierspiel von Louis. Es ist wirklich, er ist der beste Pianist der Welt und seine ganzen Konzerte sind wunderbar. En aquest món en el que tothom està buscant experiències noves i diferents, realment aquesta és una d'elles. És un lloc en el que de sobte sents com que tot es para, tot es deté i viatges a un món on tot és possible. Molt maco i et permet també, després del concert, entaular converses amb la gent sobre el que ha sentit i és molt màgic. Wirklich, er ist der beste Pianist der Welt und seine ganzen Konzerte sind wunderbar, egal ob Chopin oder Beethoven. Also unglaublich gut. Und es sollte eigentlich viel, viel mehr Deutsche hierher kommen, weil erstens das Ambiente und alles ist so wunderbar. Er spielt fantastisch. It was amazing, and I think best evening in your life can be only in this theater. Salute!